Ku wa gatanu w'icyumweru gishize ubwo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yari yicaye muri White House yakiriye inkuru y'incamugongo. Indege ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo mu bwoko bwa F-15A yari imaze kuraswa na Iran irahanuka. Kuva uwo munota urugendo rwo gutanguranwa kugera ku bapilote babiri bari bayitwaye rwahise rutangira hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran. Donald Trump yahise asobanukirwa neza igiseba Amerika yakwisangamo igihe cyose abapilote ba Amerika baramuka bafashwe na Iran, kubera ko ibingibi ntabwo byaba bibaye ubwa mbere. Mu mwaka wa 2007 Iran yafashe abarwanyi b'Abongereza barwanyira mu mazi bashinjwa kwinjira mu mazi agenzurwa na Iran. Batawe muri yombi banyuzwa kuri televiziyo ya leta ya Iran bapfutswe ibitambaro mu maso, bagaragazwa mu buryo bwose busebetse bukojeje isoni. Bemeye ko bari binjiye mu mazi ya Iran nta burenganzira babifitiye. Bategetswe gusaba imbabazi, bandikira imiryango yabo amabaruwa, ndetse bakoreshwa muri propaganda yo gusebya ibihugu by'abanyaburayi na Amerika. Icyo gihe byari mu ntambara na Iran. Tony Blair wari ku butegetsi mu Bwongereza icyo gihe yagiyeweho n'icyasha bishobora kuzagorana ko kimuvaho kugera uyu munsi, ku buryo nubwo yari mu bihe bye bya nyuma by'ubutegetsi ntabwo byabujije ko icyizere yagirwaga n'abaturage gikomeza guhananuka kugera munsi ya 30%. Donald Trump acyumva ko Iran yarashe indege y'Abanyamerika yahise yumva neza icyo bivuze, ku buryo itegeko rya mbere yatanze nuko igisirikare cya Amerika na Israel bahagarika ibindi bikorwa byose bari barimo. Intego ya mbere ikaba gushakisha abo bapilote ba Amerika bari ku butaka bw'umwanzi mbere y'uko umwanzi abafata. Ku mugoroba wo ku wa gatanu umunsi Iran yarasiyeho iyo ndege, ibikorwa byo guhiga abo bapilote byahise bitangira. F-15A ni indege itwarwa n'abapilote babiri. Umwe aba ari umupilote uyitwara, undi akaba umutekinisien ugenzura systeme yayo ijyanye no kurasa ibisasu. Buri muntu wese mu bapilote ba Amerika aba yaratojwe ibintu bibiri. Icya mbere ni ugutwara indege, icya kabiri kikaba uburyo bwo guhunga mu gihe indege irashwe cyangwa se igakora impanuka ari ku butaka bw'umwanzi. Guhunga no kugerageza kwirwanaho ni ibintu abapilote b'indege z'intambara batozwa cyane, kubera ko gufatwa kwabo birenze kuba igisebo gusa, ahubwo bishobora no gushyira mission yose mu byago. Aba bapilote baba ari abahanga cyane kandi bazi ikoranabuhanga rikoze indege z'intambara za Amerika. Iri koranabuhanga riba rihigwa cyane hose ku isi, kubera ko igisirikare cya Amerika kirwanira mu kirere ni kimwe mu bituma Amerika iba igihugu cy'igihangange. Nka Iran iramutse ishoboye gufata umupilote wa Amerika ari muzima, ishobora kumukoresha akayiha amakuru y'uburyo indege yatwara ikora. Ayo makuru akaba yagurishwa ku bindi bihugu nk'Ubushinwa n'Uburusiya kugira ngo nabyo bikomeze guteza imbere indege zabyo z'intambara, cyane ko uyu munsi ibi bihugu bikiri inyuma ya Amerika mu birebana no gukora indege z'intambara. Iyi niyo mpamvu ari ingenzi cyane kuri buri mupilote wa Amerika kwiga uburyo bwose bwo guhunga ndetse no kwirwanaho mu gihe akoze impanuka, kubera ko ubumenyi bwe ni imari ishyushye ishobora gutuma abanzi ba Amerika bamenya amabanga atuma igisirikare cya Amerika kiba igihangange ku isi. Mu kiganiro giherutse twagarutse ku buryo Iran yateguye umugambi wo kurasa indege za Amerika. Umugambi yakoreshejemo systeme yabo y'ubwirinzi izwi cyane nka Majid, systeme nto cyane kandi idakoresha ibyo kohereza signal cyangwa se ibimenyetso nk'uko bigenda ku zindi radar. Nyuma y'uko iyi systeme ikoreshejwe mu kurasa kuri iyi ndege ya F-15A, abapilote bayo bahise bayivamo. Kuyivamo bituruka ku ikoranabuhanga riba riri mu ntebe baba bicayemo. Ikoranabuhanga rituma iyo ndege y'igisirikare cya Amerika iyikoze impanuka, iyo ntebe irasimbuka ikava muri ya ndege. Iyi ntebe kandi bifite umutaka ukoreshwa n'abakomando bamanuka mu kirere, parachute. Uyu mutaka ni umupilote akoresha akagwa ku butaka. Mu gihe ari mu kirere, uyu mupilote aba agomba kugerageza kugera ku butaka vuba na bwangu, cyane cyane iyo ari mu kirere cy'umwanzi, kubera ko aramutse atinze mu kirere bishobora korohereza abanzi kumugwa gitumo. Iyo ageze hasi urugamba rukomeye nibwo ruba rutangiye. Icya mbere bisaba ko agira amahirwe ntabe yakomeretse, cyangwa se yaba yanakomeretse bikaba byoroheje. Gukoresha iyi ntebe ikura abapilote mu ndege bigira uruhare rukomeye cyane mu kwirinda ko bashobora gupfa ako kanya. Gusa nanone hari ubwo intebe ishobora kugwa nabi umupilote akiriho, cyangwa se umupilote nawe ubwe akagwa nabi mu gihe arimo kumanuka muri wa mutaka. Ikindi nuko iyi ntebe ihagurukana imbaraga nyinshi irimo kuva mu ndege ijya mu kirere. Ibi bikaba bikunze kugira ingaruka ku mugongo w'umupilote, ku buryo nibura 30% by'abakoresha izi ntebe mu kwitabara bose bagira ibibazo by'umugongo, ku buryo baba batazongera gutwara indege z'igisirikare cya Amerika mu buzima bwabo bwose. Muri make iyi ntebe iramira ubuzima, ariko ntabwo irinda umupilote gukomereka byoroheje cyangwa se gukomereka cyane. Iyo umupilote ageze ku butaka, icya mbere yihutira kureba ni uburyo ubuzima bwe buhagaze.
buri mupilote wa Amerika aba afite udukoresho tw'ingenzi turimo imiti n'utundi tuntu yakoresha yivura, udukoresho turimo ibyuma byo kuba yakata nka senyenge ndetse n'imigozi. Aba afite kandi ibyo kurya n'ibyo kunywa bishobora gutuma amara nibura amasaha 72 cyangwa iminsi 3. Iyo umupilote asanze yakomeretse, icyambere agomba gukora ni ukugerageza kwivura. Ibi byose baba barabitojwe babizi neza. Iki gihe kandi aba afite inshingano nyamukuru yo guceceka ndetse agatanga amakuru y'ahaherereye akoresheje akuma kazwi nka Combat Survivor Evader Locator. Ni agakoresho gapima amagarama 800, ushatse wakagereranya n'icyombo gikoreshwa n'abasirikari, gusa ko gafite ikoranabuhanga rihambaye nkuko tuza kubigarukaho. Ku rundi ruhande, iyo umupilote atakomeretse cyane, aba afite inshingano nyamukuru yo kugerageza kugenda akagera kure cyane y'aho aba yaguye. Uko arushaho kujya kure, nako abarushaho kurushya abashobora kumuhiga. Ibi kandi biba birimo guha amahirwe abarimo gutegura operasiyo yo kumutabara. Muri make, iminota ya mbere ni ingenzi cyane umupilote akigwa hasi, kubera ko nta kindi gihe aba ari bugira imbaraga ziruta izaba afite igihe akigwa hasi. Ushoboye kwiruka, aba agomba kwiruka ahunga. Aho ahungira naho ni ahantu hagomba kuba hihishe cyane. Abapilote ba Amerika batozwa kwihisha ahantu hose, yaba ari mu mazi, mu misozi, mu bibaya, mu butayu, mu mirima, ahantu harambuye n'ahandi hose hashoboka. Ubwo indege ya F-15E yaraswaga, intebe y'umutekinisien niyo yabanje gutumbagira iva mu ndege, kubera ko ni nayo ibiri inyuma. Indi ntebe y'umupilote nayo yahise ivamo imukurikiye. Intera yari hagati y'ibihe byombi, ni ukuvuga intera iri hagati y'igihe intebe y'umutekinisien yaviriye mu ndege n'igihe intebe y'umupilote yaviriye mu ndege ni amasegonda 0.4. Bivuze ko zisa nk'izagendeye rimwe, ariko haciyemo igihe gito cyane kitageze ku isegonda kugira ngo izi ntebe zombi zitagongana. Igitangaje ariko nuko uko kuvira mu ndege mu gihe cyenda gusa bitavuze ko abapilote bombi baguye ahantu hegeranye. Amakuru avuga ko baguye ahantu hari mu ntera itandukanye cyane, ishobora kubigera ku birometero 8 byose. Ibi byatewe nuko indege yari yegereye hasi cyane kandi iri ku muvuduko uri hejuru cyane. Hakiyongeraho ko iyi ndege ibigenda itari ku murongo neza kubera ko yari imaze no kuraswaho. Ibi byose bikaba bishobora kongera intera iri hagati y'aba bapilote baguye. Amerika imaze iminsi irimo gukoresha indege zayo zegereye ubutaka cyane kurusha uko byari bimeze mu minsi ya mbere y'intambara. Impamvu nuko Amerika irimo gukoresha ibisasu bito bihendutse ugereranije n'ibyo yakoreshaga cyane mu ntangiriro z'intambara nka Tomahawks. Gusa nanone ibisasu bihendutse biba bifite ubushobozi buke bwo guhamya intego mu gihe birasiwe kure. Ari nayo mpamvu Amerika irimo gukoresha indege zigendera hasi cyane kugira ngo irashishe bya bisasu bihendutse kandi bihamye intego neza. Ibi twabigarutseho mu buryo burambuye mu biganiro byacu biherutse. Hagati aho, baba pilote bose bakigwa hasi, cya cyombo twavugagaho mu kanya cyahise gitanga ubutumwa k'aba bapilote bari mu byago bakeneye ubufasha bwihutirwa. Iki cyombo cya Combat Survivor Evader Locator cyakozwe n'uruganda rwa Boeing. Uru ruganda turuziho gukora indege tugendamo, gusa uru ruganda ni ishyiga ry'inyuma cyane mu gukora intwaro za Amerika zirimo indege z'intambara n'ibindi bikoresho by'iki gisirikare, kuva ku ndege z'intambara, systeme z'ibyogajuru n'ibindi. Combat Survivor Evader Locator ni igikoresho kiba kiri ku myambaro y'umupilote wese utwaye indege y'igisirikare cya Amerika. Ni yavuye mu ndege muri ya ntebe ye akanakoresha umutaka mu kugwa ku butaka, iki gikoresho ntabwo gipfa kuva ku mubiri we kandi kiba kiri ku gituza ku buryo abashobora kugikandaho mu buryo bworoshye. Uburyo gikora ni ukohereza signal cyangwa se ibimenyetso ku byogajuru bya Amerika, ibituma abanyamerika bahita babona aho ufite iki gikoresho aherereye. Gikoze mu buryo gihita gitangira gutanga izi signal nyuma y'uko umupilote azamutse mu ntebe avuye mu ndege. Iki cyombo cyohereza ubutumwa ku byogajuru gikoresheje ikoranabuhanga rizwi nka Rapid Frequency Hopping Signals, rituma radar, iminara ndetse n'ibyogajuru by'umwanzi bigorwa cyane no kubona ubwo butumwa ku buryo byabukurikirana bikabona aho buturuka. Ni ikoranabuhanga rikorana n'ibyogajuru bya Amerika n'ibindi bihugu by'inshuti gusa. Iki cyombo kandi kigira antene ebyiri zirimo iri imbere ishobora gukoreshwa mu gutanga ubutumwa ku minara iri hafi aho ngaho, ndetse n'indi iri inyuma ari nayo ikoreshwa mu gutanga ubutumwa ku byogajuru. Igihe umupilote aguye ahantu habi cyane ku buryo ubutumwa cyangwa se signal ze ziba zitagenda neza, aba afite amahirwe yo gukoresha antene ya gatatu kugira ngo azamure ubushobozi bw'icyo cyombo. Ni nka kumwe burimo kumva radio ariko itumvikana neza, irimo gusamira. Wazamura antene cyangwa se ukayerekeza mu cyerekezo runaka, noneho radio ikavuga neza kurushaho. No kuri iki cyombo nako niko bimeze. Gifite uburyo bwo kuzamura antene mu rwego rwo kongera ubushobozi bwa signal cyangwa se ibimenyetso bituma ubutumwa kirimo gutanga buzamuka bukagera ku byogajuru. Iki cyombo gifite ubushobozi bwo gukomeza gutanga ubutumwa mu gihe kirekire kandi kiri munsi y'amazi nibura muri metero 10. Ibi ni nako bigenda igihe kiguye munsi y'umucanga w'ubutayu n'ahandi hantu.
kikaba gishobora gukomeza gukora neza niyo haba ari ahantu hari ubukonje bukabije cyangwa se mu bushyuhe bukabije. Batterie yacyo iba ishobora kumaramo umuriro iminsi 21 yose, kandi na nyuma yaho kiba gishobora gukomeza gukora nka GPS, kigafasha ugifite gukomeza kubona inzira akoresha. Gikoze mu buryo byoroshye cyane kugikoresha, kabone n'ubwo umupilote yaba yambaye gants, cyane ko n'ubundi abapilote ba Amerika baba bambaye gants zabugenewe mu kazi kabo. Ubutumwa umupilote aba ashobora gutanga buri mu byiciro bitatu. Icya mbere ni ukugaragaza niba yakomeretse, cyangwa se niba umwanzi muri hafi, cyangwa se niba ameze neza ku buryo ubushobozi bubonetse yaba yiteguye guhita ahungishwa. Ubu butumwa bwose abutanga nta jambo avuze, ahubwo akoresheje za buton ziba ziri kuri iki cyogajuru. Ikindi gitangaje ni uko mbere yo guhaguruka kibanza gushyirwamo amakuru yose y'ingenzi yerekana uburyo ahantu umupilote agiye gukorera hameze. Yerekana ibigo bya gisirikare bihari, iminara iri hafi aho, imijyi iri hafi, imigezi, imisozi, ubutayu n'andi makuru yose y'ingenzi. By'umwihariko ariko iki cyogajuru kinerekana neza ahantu hatari umwanzi, ni ukuvuga ahantu heza hatakorohera umwanzi kuhagera. Ibi biba bigamije ko umupilote mu gihe yagira impanuka yabona ahantu heza ho kugusha indege mu bice byiswe safe zones. Tugarutse kuri baba pilote ba F-15E, umupilote akigwa hasi we yahise atangira gutanga ubutumwa bwerekana aho ari. Kubw'amahirwe ntabwo hari habi cyane, kandi ntabwo umwanzi yari amuri hafi. Amerika yahise yohereza indege zijya kumukurayo, zari zirimo A-10 Thunderbolt 2 na kajugujugu nyinshi. Ibi byakozwe ku manywa y'ihangu ku buryo kajugujugu za Amerika zagaragariraga abanya-Iran, ndetse barazirashe cyane. Ebyiri muri zo zagize ikibazo ariko ntizahanuka. Abapilote bazo bagiye kuzigusha muri Kuwait no muri Iraq ku birindiro bya Amerika. Nyuma y'amasaha make umupilote we yari yamaze kurokorwa, ariko umutekinisiye bari kumwe yari akiri muri Iran. Uyu mutekinisiye akigwa hasi yabanje kureba ubutaka aguyeho, asanga ni ahantu hari umwanzi. Iyi ndege ikimara kuraswa, Iran yahise itangira kohereza abasirikare benshi bajya mu gace babonaga kajugujugu za Amerika zirimo kwerekezamo. Uyu mutekinisiye kandi ufite ipeti rya colonel yari yakomerekeye muri iraswa, aho yavunitse ku kirenge, ndetse akigwa hasi yabanje guta ubwenge mu gihe kiri hagati y'amasaha 2-8. Uku guta ubwenge kwatewe nuko yari yakubise umutwe hasi, ndetse akanagira igikomere ku mutwe. Yari afite kandi ibindi bikomere yatewe no kugwa rwagati mu mabuye. Amahirwe yagize nuko yaguye mu gace kadatuwe kari mu misozi ya za Gross, ni mu birometero bibarirwa muri 320 uvuye ku nyanja. Mu gihe yari akiryamye muri ayo masaha yose, abanyamerika ntabwo bari bakabonye aho aherereye neza n'andi makuru ari mu uko ameze cyangwa se niba ari hafi y'umwanzi. Nyuma yo kubyuka, uyu mugabo ufite uburambe mu gutwara indege z'intambara yakoze urugendo rw'amaguru rw'ibirometero biri hagati y'10 na 12 ava aho yari yaguye agera muri ya misozi ya za Gross. Umusozi yatoranyije guhungiraho wari ufite ibirometero 2 na metero 100 z'ubutumburuke. Nawe arawuzamuka mbere yo kwisha mu mwobo yasanze hejuru y'uwo musozi. Amaze kugera muri uwo mwobo nibwo noneho yabonye gutanga ubutumwa bw'ahantu ari akoresheje cya cyombo cye. Mu ntoki ze kandi yari afite imbunda nto ya pistole yashoboraga kwifashisha, gusa yageze hejuru y'umusozi yamaze kunanirwa cyane ku buryo yahaza kugira umubona byari bugorane ko yashoboraga kwirwanaho cyangwa se kwiruka agahungira handi. Iyi mpanuka yabaye ku wa gatanu mu masaha y'igitondo. Uyu mugabo abyuka hagana saa 6 z'amanywa, amara umugoroba wose agenda mbere yo gutanga ubutumwa bwerekana aho aherereye. Ubu butumwa yabutangaga rimwe, ubundi agakuraho icyombo cye. Yirindaga ko inzego z'ubutasi za Iran zishobora kuza kubona ubutumwa bwe cyangwa se signals maze zikamuta muri yombi. Icyakora nubwo yatanze ubutumwa bw'aho aherereye, ku mugoroba wo ku wa gatandatu ntabwo inzego z'ubutasi za Amerika zahise zibusubiza. Nyuma ngo yaje kuvuga ijambo ati Imana ni nziza. Amerika yabanje gukeka ko ubutumwa irimo kubona burimo guturuka kuri Iran, ahanini kubera ko uyu mupilote yari yatinze gutanga ubutumwa kandi yanabutanga akabutanga rimwe na rimwe. Byaketswe ko kandi ashobora kuba yashimuswe akaba arimo gusabwa kuvuga ayo magambo. Habanje kubaho kumenya neza niba koko uyu nguyu yari wa mupilote Amerika ishaka. Igikorwa cyabaye mu ijoro ryo ku wa gatandatu rishyira ku cyumweru. Gusa mu gushakisha amakuru, abazi uyu mupilote bavuze ko ari umuntu ukijijwe cyane, ku buryo kuvuga ko Imana ari nziza ngo ari ibintu bijyanye n'imyemerere ye. Ku cyumweru mu gitondo, CIA yari yamaze kubona neza ko ubutumwa irimo kwakira ari ubutumwa bw'umupilote wa Amerika. Ihita itanga amakuru ku nzego za Amerika ndetse no kuri Perezida Donald Trump. Muri icyo gitondo kandi, Minisitiri w'Ingabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Pete Hegseth, yabyutse yandika amagambo ku rubuga rwa X yahoze ari Twitter asubiramo ati God is good, nk'amagambo yari yavuzwe n'umupilote nk'ikimenyetso cy'uko yabonetse. Nyuma yo kubona amakuru y'uko uyu mugabo akiri muzima kandi atari mu maboko y'umwanzi, Minisitiri w'Ingabo wa Amerika yirukiye ku biro bya Donald Trump amuha ayo makuru, anamusaba itegeko rya nyuma mbere yo gutangira igitero cyo kumuhiga. Itegeko Donald Trump yamuhaye agira
ati tugomba kumucyura. Donald Trump yagombaga kujya gukina golf nk'uko asanzwe abigenza buri weekend. Icyakora bwa mbere muri uyu mwaka uyu mugabo yamaze weekend yose muri White House, aho yari arimo gukurikirana akantu ku kandi uko iyo operasiyo irimo kugenda. Birasa naho yari abizi neza ko Iran iramutse itanze Amerika kugera kuri uyu mupilote, ibintu byari kurushaho kuba bibi cyane kuri Amerika. Hagati aho Israel ikimenya ibyabaye yahise igabanya ibitero irimo kugaba muri Iran, ahubwo itangira gufasha Amerika kubona neza aho abarwanyi b'umutwe wa Islamic Revolutionary Guard Corps baherereye. Iran nayo yari izi ibice uyu mupilote arimo, itangira kubyoherezamo abarwanyi benshi. Igihembo cy'ibihumbi 60 by'amadolari cyari cyashyizweho ku muntu wese ushobora kumubona, yaba ari umurambo cyangwa se ari muzima. Ibi byatumye guhiga uyu mugabo bihinduka ikiraka cya buri muturage wese, maze imisozi barayizamuka indi barayimanuka, buri wese amushakisha. Kera kabaye ya ntebe yari yicayemo, imwe twagarutseho mu kanya iguruka ikava mu ndege, indege irashweho cyangwa se ikoze impanuka, yaje kuboneka. Bituma abanya-Iran batangira kugota igicuye umugabo ashobora kuba yararimo, baca uruziga rwaho hantu mu kumushakisha. Uruziga baciye nirwo koko yararimo, ku buryo Amerika irangara gato uyu mugabo yari gufatwa n'abanya-Iran. Ibi byatumye Amerika ishyiraho ingamba zikomeye, itangira kurasa imihanda igana mu misozi umupilote wayo yararimo. Uku kurasa imihanda n'ibiraro byerekezayo byarushijeho guha icyizere abanya-Iran, batangira kuzenguruka bagana muri ya misozi, ariko noneho bagenda n'amaguru. Israel niyo yari irimo gukurikirana izi ndege z'ingabo n'abarwanyi ba Iran, igahita iha amakuru Amerika. Amerika yafashe icyemezo cyo gutangira kurasa abasirikare ba Iran bari barimo kwegera hafi aho ngaho. Barimo umusirikare wahegereye cyane, agera muri kilometero 3 gusa uvuye aho uyu mupilote yari yihishe. Ikintu cyose cyajyaga hafi aho uyu mupilote yari yihishe cyararaswaga. Hagati aho ni byiza kwibuka ko uyu mupilote yari yavunitse ikirenge. Ibi byatumaga uko iminota ishira ari nako arushaho gutakaza imbaraga cyane, dore ko yari yanakoze urugendo ruvunanye rugasozwa no kurira umusozi w'ibirometero birenga 2. Amerika imaze kubona ko kurasa abanya-Iran ikoresheje drone bitaza gukunda, yahisemo kwiga andi mayeri. CIA yatangiye gutanga ubutumwa muri Iran, ubutumwa bumeze nkaho bwizewe, bwerekana ko hari abanyamerika binjiye mu gihugu bafatanyije na maneko za Israel, bakaba bafasha wa mupilote ndetse barimo kumujyana ku bwato bwari butegereje hafi aho ngaho mu nyanja. Ibi byatumye IRGC isa nk'ihindura imikorere, itangira ahubwo gushyira imbaraga mu gusaka imodoka zose zirimo guca mu gace kari hafi y'aho uyu mupilote yaguye. IRGC kandi yanatangiye noneho gucungira hafi ubwato bwose buri hafi y'inkombe zayo, ndetse bumwe burafatwa, ariko biza kugaragara ko bwari ubwato bw'abarobyi busanzwe. Uko gutinza abanya-Iran kwahaye Amerika umwanya w'imboneka rimwe kandi w'ingenzi cyane, kubera ko nibwo noneho hari harimo gutegurwa igitero cyo kujya gucyura uyu mupilote. Iki gitero cyakoreshejwemo indege zisanzwe zikorera imizigo muri Amerika zizwi nka MC-130J Commando 2. Impamvu izi ndege zakoreshejwe nuko zishobora kugwa ahantu hatari ikibuga cy'indege, zishobora kugwa mu butayu n'ahandi hantu hari ubutaka butameze neza, kandi zigakomeza kugenda. Indege ebyiri z'ubu bwoko kongeraho izindi kajugujugu n'izindi ndege nyinshi nka A-10 Thunderbolt 2 zose zakoreshejwe muri iyo operation. Ikibazo gikomeye cyari ugushaka ahantu indege za MC-130J zigwa. Ahatoranyijwe ni ahantu hahoze ikibuga cy'indege ariko kitagikoreshwa mu majyepfo y'intara ya Isfahan muri Iran. Aho hari inzira y'indege ariko yangiritse cyane kubera ko yari yuzuyemo umusenyi mwinshi cyane, ari no mu butayu rwagati. Igitangaje nuko iyi nzira iri mu birometero 50 uvuye mu mujyi wa Isfahan, wa kabiri munini muri Iran nyuma ya Tehran. Ukaba n'ahantu Amerika na Israel bakunze kurasa cyane muri iyi ntambara, cyane ko hari ibirindiro bikomeye by'umutwe wa Islamic Revolutionary Guard Corps. Andi makuru avuga ko igice kimwe cya uranium ya Iran kibitse hano muri uyu mujyi. Uburyo Iran itashoboye gufatirana abanyamerika bari kure cyane y'inyanja kandi bari hafi y'umujyi ukomeye ubitsemo za misile nyinshi, ni ikintu gikomeje gutangaza benshi, ndetse no kwerekana ko ingabo za Iran zishobora kuba zaracitse intege mu buryo bukomeye. Kuva izi ndege zari buparikwe kugeraho wa mupilote yari yihishe, harimo urugendo rw'ibirometero biri hagati y'140 n'160. Uru rugendo rwari bukorwe n'indege za kajugujugu zibarirwa mu 10 zari zazanywe muri iyo operation. Abakozi b'inzego za Amerika bose biganjemo abarwanyi kabuhariwe bo mu mutwe wa Navy SEALs Team 6 bose bari bahari, abarenga 200 bari muri iyo operation. Aba barwanyi bo mu mutwe wa Navy SEALs nibo bagize uruhare mu kwica Osama bin Laden mu 2011. Hagati aho amakuru yose y'uyu mupilote arimo aho ari, ubwoko bw'amaraso ye n'ibindi bimureba byose byari byamaze gukusanywa. Icyo Amerika yari itegereje nuko gusa ijoro rigera ubundi kohereza abasirikare bayo bakajya gutabara mugenzi wabo. Uyu mupilote yakomeje gutanga ubutumwa bw'aho aherereye, ndetse nawe akakira ubutumwa kubera ko icyombo aba afite ntabwo cyohereza ubutumwa gusa,
ahubwo gishobora no kubwakira, cyane cyane ubwerekana aho umusirikare wakomeretse aba agomba kwerekeza kugira ngo ahabwe ubutabazi bw'ibanze. Mu ijoro ryo kuwa gatandatu nibwo iyo operasiyo yo kumutabara yakozwe. Indege ebyiri za MC-130J Commando 2 zaguye muri Iran. Bitewe nuko yari yakomeretse kandi amaze amasaha 48 ari wenyine mu mwijima, ntabwo yashoboye gukora urugendo, ahubwo byabaye ngombwa ko abakomando ba Navy Seals bajya kumutabara mu misozi aho yari yihishe bakoresheje za kajugujugu. Gusa bamugezeho basanga kibasha kuvuga ku buryo yavuze imyirondoro ye mu magambo, abandi nabo baramuterura baramujyana. Hagati aho abarwanyi ba IRGC bari bamaze kubona ko babeshywe ndetse babonye amakuru y'uko operasiyo yo gutabara uyu mupilote wa Amerika yatangiye. Ibyo bakoraga byose, drone za Amerika zari zibari hejuru ku buryo ubwo batangiraga kwerekeza muri ya misozi yari irimo kuberamo ubutabazi, barashweho urufaya rw'amasasu, benshi bahasiga ubuzima. Gusa ariko hari benshi barenze ibisasu bya drone barinjira bagira neza aho abarwanyi ba Amerika bari ku buryo habayeho kurasana by'imbona nkubone. Amerika ikavuga ko nta musirikare yapfushije, ariko hari abakomeretse. Abarwanyi ba Iran barashe kuri kajugujugu za Amerika bakoresheje amasasu asanzwe. Drone za Amerika ariko zikomeza kubamishaho urufaya rw'amasasu, abarenga 100 ngo bahasize ubuzima. Imodoka bari barimo nazo zararashwe, mu gihe abagerageje kugenda n'amaguru nabo barashwe. Ushobora kwibaza impamvu Iran itakoresheje indege kugira ngo igeraho uyu mupilote yarari. Ibi bishobora kuba gihamya yuko ibyo Donald Trump yakomeje kuvuga ko Amerika yarashe indege za Iran zose bishobora kuba bifite ishingiro. Za ndege za MC-130J Commando ahantu zari zaparitse ntabwo hari heza cyane ku buryo zaje kunanirwa kubakura aho hantu, biba ngombwa ko Amerika yohereza izindi ndege. Nyuma yo kuva muri Iran, izindi ndege za Amerika zaraje zirasa MC-130J Commando 2 zizihindura umuyonga kugira ngo zidasigara mu maboko y'abanya-Iran, bakiga ikoranabuhanga ryazo bakarigurisha ku bihugu by'inshuti birimo Uburusiya n'Ubushinwa. Indege 3 zoherejwe zaje kugera kuri babakomando ba Amerika nyuma y'igihe gito, maze bose barazurira barahunga. Feri ya mbere bayifatira muri Kuwait. Aha muri Kuwait niho havuriwe baba pilote bose bakomeretse n'abandi barwanyi bakomeretse. Hagati aho Iran yavuze ko indege za Amerika zahiriye mu gihugu cyabo, zahiye bitewe no kuraswaho aho gutwikwa n'ingabo za Amerika. Iran kandi yavuze ko yishe abasirikare benshi ba Amerika, icyakora bitewe nuko habereye ibi bikorwa hose nta bimenyetso by'urupfu cyangwa se amaraso bihari, biragoye kwemera ibyo Iran yavuze. Ugereranije indege zangirikiye muri iyo operasiyo yo kurokora uyu musirikare umwe zifite agaciro ka $300,000 z'amadolari. Muri make Amerika yatakaje $300,000 kugira ngo irokore umuntu umwe wenyine. Urebye ibyagiye kuri iyo operasiyo muri rusange bibarirwa muri $600,000 z'amadolari. Hari abatekereza ko ibi ngibi ari ugukoresha nawo umutungo w'igisirikare. Gusa ntabwo Amerika ibikora ku basirikare bayo gusa, ibikora no ku basivile bayo. Mu 2020 muri Nigeria, umutwe w'abagizi ba nabi wateye urugo rw'umuhinzi w'umunyamerika akaba n'umumissionnaire Philip Nathan Walton. Bamwatse amafaranga kugira ngo bamurekure, abaha $40 yari afite imbere n'inyuma, bayatera utwatsi. Bahise bamushimuta basaba guhabwa $1,000,000 y'amadolari kugira ngo bamurekure. Aho kugira ngo Amerika yishyure aya mafaranga, yateguye igitero cyakoreshejwemo indege z'intambara n'abarwanyi b'umutwe wa Navy Seals Team 6 bajya muri Nigeria aho uyu mugabo yari yashimutiwe, bamukurayo ku mbaraga. Muri iki gitero Amerika yakoresheje indege 16 n'abakomando ba Navy Seals babarirwa muri 30. Izi ndege zavuye muri Espagne no mu Bwongereza, ku buryo ubaze mazutu zakoresheje n'ibindi byose bikoreshwa mu gutegura izi operation, ubona ko Amerika yakoreshejwe miliyoni zirenga 30 z'amadolari. Byari byoroshye ko hatangwa $1,000,000 y'amadolari uyu mugabo akarekurwa, ariko Amerika yarabyanze, ihitamo gukoresha amafaranga menshi kurushaho, ariko igatanga isomo. Imwe mu mpamvu zituma Amerika ibigenza uku ni ukugira ngo ihe ubutumwa abasirikare bayo babe babizi neza ko umusirikare wese wagira ikibazo ari mu kazi yahawe na Amerika aba agomba kurokorwa ku kiguzi cyose byasaba. Ibi byongera morale y'abasirikare cyane, kandi kurwana n'umusirikare ufite morale iri hejuru ukongeraho ibikoresho bihambaye baba bafite ntabwo ari ikintu cyoroshye. Gutakaza ibikoresho ni igihombo, ariko nanone morale bisigira abasirikare barenga miliyoni ba Amerika ni ikintu utapfa guha agaciro mu buryo bw'amafaranga. Ikindi nuko byarinze Amerika kuba yaseba mu maso y'abanyamahanga, cyane cyane mu gihe iri mu ntambara. Kuzengurutsa umusirikare wa Amerika anyura kuri televiziyo za Iran yambitswe ibitambaro mu maso ni igisebo cyari gushegesha Donald Trump na Amerika muri rusange. Igisebo ku gihugu ntabwo ari ikintu cyiza. Ibi kandi nukongera kwibutsa isi yose ko ingabo za Amerika zishoboye kandi zakora icyo zishaka cyose, isomo rikomeza gutuma Amerika ihinduka igihugu gitinyika ku rwego mpuzamahanga. Baba bagaragaza ko watuka Amerika ukayisebya uko ubishaka, ariko iyo bigeze ku nyungu zifatika ibishobora gutanga byose ariko ikakubabaza.
indi mpamvu ijyanye no kugira ngo Amerika yigishe abantu bose kwirinda gukora ku banyamerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihugu gifite abantu benshi batagikunda ku isi kubera imyitwarire yacyo, cyateje intambara henshi, ndetse n'uyu munsi benshi ku isi babayeho mu ngaruka z'intambara zatewe na Amerika. Ibi ngibi bikiyongeraho ko abanyamerika ari bamwe mu bantu bari mu bihugu byinshi ku isi, baba ari abatembera, abimutse, ndetse n'abagiye kuhashora imari. Icyakora kubera ko bizwi ko Amerika itajya yihanganira umuntu wese ukora ku muturage wayo, bituma benshi birinda kubahohotera, kabone n'ubwo baba banga politike ya Amerika. Iyo Amerika iza kuba yishyura buri wese washimusa umunyamerika, byari kuzarangira bihindutse business. Umutwe wose ukeneye amafaranga ukajya wegura intwaro ugashimuta umunyamerika ubundi ukishyuza. Niyo mpamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitishyura kubohoza umuturage wayo, ahubwo zihitamo gushoza intambara. Intambara ni ikintu twese dutinya, n'abayirwana inshuro nyinshi ntabwo aba ari amahitamo yabo ya mbere. Ibi rero bigatuma abanyamerika batura mu bihugu nka Iraq, bagatembera muri Afghanistan na Libya, n'uyu munsi bakaba bari muri Venezuela, kandi nta muntu ushobora kubakoraho. Ntabwo ari ukumushimuta gusa, ahubwo no kumufunga ntabwo ari ibintu byoroshye, kubera ko kenshi urwego rwa Amerika rushinzwe ububanyi n'amahanga rukurikirana cyane kugira ngo rumenye neza impamvu umuturage wa Amerika yafunzwe. Niyo mpamvu kugira ubwenegihugu bwa Amerika ari kimwe mu bintu biharanirwa cyane n'abantu benshi ku isi. Mu bihugu bya Afurika hari abayobozi mu nzego zo hejuru nko muri za Sena ndetse no mu nteko zishinga amategeko baba bafite ubwenegihugu bwa Amerika. Ibirindiro by'ingabo za Amerika birenga 700 biri hirya no hino ku isi bifite inshingano yo kurinda buri munyamerika wese n'ibikorwa bya Amerika binyanyagiye hirya no hino ku isi. Ibi byose kandi birushaho gutuma Amerika ihinduka igihugu gitinywa, wagitekereza ukumva ko ari igihugu kirusha ibindi byose ubushobozi. Ibi byose bifitanye isano n'ubukungu bukomeye bwa Amerika, kubera ko iki cyizere Amerika igirirwa gituma abantu benshi bayishoramo imari. Ibi bikajyana no gukomeza gukoresha idolari nk'ifaranga ryizewe kurusha andi yose, byose bikarushaho gutuma Amerika iba igihugu gikize. Ubukire bwacyo kikabukoresha cyubaka igisirikare, icyo gisirikare kigakoreshwa mu kubaka igitinyiro, byose hamwe bikavamo ko Amerika ihinduka igihugu cy'igihangange ku isi. Hagati aho kuri uyu wa mbere byitezwe ko Donald Trump ari butangira ibitero bikomeye cyane byo kurasa ibikorwa remezo bya Iran bitanga ingufu z'amashanyarazi, igikorwa benshi barimo kwemeza ko ari icyaha cy'intambara. Muri Iran baciwe intege cyane n'uburyo Amerika yashoboye gukora operation ebyiri zose ikabasha guhungisha abapilote bayo, Iran idashoboye gufatamo n'umwe. Ikintu cyababaje benshi mu baturage baganira n'ikinyamakuru Fars. Ku ruhande rwa Amerika, iki gitero cyongeye guha Donald Trump icyizere cy'uko ingabo ze zifite ubushobozi budasanzwe, ibishobora kongera amahirwe yo gutangiza intambara yo ku butaka imaze iminsi ivugwa. Ni intambara itavugwaho rumwe kubera ko irimo gushwanisha abasirikare bakuru muri Amerika. Gusa nanone kuri Donald Trump ngo ni intambara y'ingenzi cyane kubera ko niyo yashyira iherezo ku butegetsi bwa Iran mu buryo bugaragara. Ku rundi ruhande, mu gihe intambara itabaho, ngo hashobora gutegurwa izindi operation nk'izi mu minsi iri imbere zigamije ahanini gufasha Amerika kugera ku bubiko bwa uranium ya Iran ibarirwa mu biro bigera kuri 450, ikaba ishobora gutunganywa ikavamo intwaro kirimbuzi zibarirwa muri 11. Icyakora iyi operation yo yabigoranye cyane kubera ko yasaba kubanza guhangana n'abarinzi ba Iran bitandukanye n'ubu, kubera ko aba pilote ntabwo bari mu maboko y'abanya-Iran. Iyi uranium kandi ngo ibitsa ahantu hatandukanye ku buryo byasaba operation nyinshi. Abanya-Iran bazarushaho kurakara cyane Donald Trump natangira ibikorwa byo kurasa ku nganda zabo zitunganya amazi, amashanyarazi na petrol, ku buryo bashobora kugora Amerika mu bihe biri imbere igihe yakomeza gutegura operation nk'izi zikomeye. Abanyamerika bo bakomeje kubaza Donald Trump aho yakuye amakuru yuko Iran itagifite ubwirinzi bwo mu kirere, nyamara irimo gushobora kurasa indege za Amerika zirimo ingiyi ya F-15E. Hari hashize imyaka irenga 20 izi ndege kimwe n'izindi zose zikomeye mu gisirikare cya Amerika zitaraswaho n'umwanzi, ku buryo kuba zitangiye kuraswaho ari ikimenyetso cy'uko Donald Trump ashobora kuba yarakabije kubirebana n'ubuhangange bwa Amerika. Icyakora nanone biragoye kwirengagiza ubuhangange bwa Amerika kubera ko nk'ubu iki gihugu kiri mu ntambara na Iran, aho abakomando bacyo barimo gukora za operation zidasanzwe nk'izi, mu gihe abahanga b'iki gihugu nabo bari mu isanzure aho bagiye kuzenguruka ukwezi, kandi ubwo habura iminsi mike isi yose ikaba yerekeje amaso kuri Amerika hazabera imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi. Ubu buhangange bwa Amerika bwo nta maka bukigibwaho. Icyakora uburyo iki gihugu gikoresha ubuhangange ni ingingo ikomeje kugibwaho impaka, kubera ko iyo kidateje intambara ntabwo gitinya kwirukana abategetsi kidashaka, abandi kikabashyiriraho ibihano bikomeye by'ubukungu, abandi kikabakura mu buriri kikajya kubafungira muri Amerika. Inshuti bakunze mudasiba kutwumva, ikiganiro cyacu nta tugisoreje naho utaha.